Al-Shabaab yagabye igitero ku kigo cya gisirikare muri Somalia mu mujyi wa Hawadeli mu majyaruguru y'umurwa mukuru Mogadishu. Umukuru w'ingabo yavuze ko abasirikare 5 barimo umwofisiye bapfuye. Umubare w'abantu bahitamwe na bombe muri kiliziya y'abaprotestani mu mujyi wa Kasindi mu burasirazuba bwa Kongo wageze kuri 14. Umutwe wa leta ya Kisilamu wigambye ko ari wagabye icyo gitero. Abayobozi mu murwa mukuru wa Kongo Kinshasa barimo gutunganya umujyi utuwe na miliyoni 17 ibyumweru bibiri imbere y'uruzinduko rwa Papa Francisco ruzaba tariki 31 ku kwezi kwa mbere. Muri Zimbabwe impirimbanyi 25 batavuga rumwe n'ubutegetsi bitabye urukiko ejo kuwa mbere nyuma y'uko polisi ikoze umukwabo mu rugo rwa Costa Mashingauta, depite w'ishyaka CCC, havugwa guterana ku mugaragaro binyuranyije n'amategeko. Iri shyaka ryo rirabihakana. Naho muri Afurika y'Epfo abategetsi bashakishije urusamagwe rwari rwatorotse igikingi kiri hafi ya Johannesburg mu mpera z'icyumweru. Rwagerageje kurya umugabo, rwishe imbwa, ingurube n'isha kuva rwatoroka.